Jean Duverdier. Jean Duverdier, le Bilsart doit avoir une histoire de cœur avec les dessinateurs, car tu es le 3e dessinateur à être honoré au Bilsart après Michel Itoria et Patrice Rouleau. Né à Bayonne, études d'art plastique au lycée, études supérieures d'art graphique à Penningen, Paris, Grand Prix du Festival d'humour d'Anglette, participation à de nombreux festivals de dessin humoristique, collaborateur presse avec Sud-Ouest, le quotidien du tourisme, Planète Corrida, Toro Mag, La Feuille. Et nous avons eu le plaisir un soir de recevoir toute l'équipe rédactrice de la revue La Feuille en 87. Et voilà, donc il y a là ici c'est un dessin avec, on reconnaît Dominique Bourroucois, qui était à l'époque le directeur du Centre culturel des Pays Basques et qui aimait bien manger, quoi, comme vous pouvez voir. Animateur de nombreux congrès, l'EDF, bon, Merck avec la campagne anti-poux, animateur d'un congrès des maires, voilà, violence contre les femmes, congrès patrimoine, soins palliatifs, environnement, congrès sanitaire sur l'agriculture, bon, des aéroports de navettes, animateur bénévole de Bilsart, puisque tu nous avais bénévolement fait 2 affiches. Ah oui. Tu vois, c'était sympa. Édité chez Edisud, Cherche Midi, édition du Mandarin, Oberon, édition donc nombreuses éditions, puisque chez Edisud c'est Etoro, chez l'édition du Cherche Midi c'est Le Golfe, chez l'édition du Mandarin c'est le Sacre du Roi Léon, le Roi Léon au Pays Basque, les Carnis du Patio, il y a Toro et Toro, c'était dans l'édition Oberon, les Cacous, l'histoire de Marseille, Paroles de Marseille, Marco le taxi, dictionnaire du parler de Provence et de Marseille, et ASP Édition, collection Le Roi Léon, le mystère de la clé, les vachettes royales, la bande du Roi Léon, l'omelette au Feister, une bien riche bibliographie, puisqu'il y a plus de 16 livres que tu as pu éditer, ou faire éditer. Voilà, dessinateur caricaturiste également. On peut reconnaître Mélenchon. On peut reconnaître, qui vous savez, Flamby. On peut reconnaître aussi notre ancien Premier ministre. Et voilà. Donc, après, le Roi Léon, personnage emblématique des fêtes de Bayonne, imaginé en 1987, inspiré de Léon Dichary, un personnage de l'époque. Avec le Roi Léon, tu es entré dans la mythologie basque de ton vivant. C'est extraordinaire. Le Roi Léon nous suivra et nous suivra tous. C'est extraordinaire, nous connaissons le papa du Roi Léon. Le voilà. Pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, le réveil du Roi Léon est un moment fort et mémorable des fêtes de Bayonne. Voilà le Roi Léon. Il y avait beaucoup de dessins du Roi Léon, mais enfin bon, voilà quelques dessins. Alors, pour tes dessins de congrès, tes caricatures, tes dessins de presse, tes illustrations, merci d'égayer notre vie par ton humour et ton talent. Reçois le modeste trophée du Bilsart des écrivains du Pays Basque 2024. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On va créer le Bilsart des dessinateurs bientôt. Voilà. Merci. Katisha, oui. On va sortir peut-être les trophées. Amets, niri dagokit egun zonbaititze jaitea, sarako idazle Biltzarraren izenean, zuri eskerrak emateko, orain arte egin duzun ekarpenagatik ahozko zein idatzizko literaturan. Bertsulari gisa dituzu gehienik hasi zure doainak, tipidanik, goi mailaraino, xapel nagusia soinean ezartzeraino 2013an. Ona hain zuzen, zer dioten zutaz zure lagun bertsulariek. Hitz hauek bildu ditut zuretzat. Amets, etorri handiko bertsolaria, erantzunean azkarra eta kantakera ederrekoa. Euskalkira egokitzeko trebea eta puntuak josteko maisua. Bertsuak goitik behera ekartzeko artista
eta betelana errimaren oskidetasunetik, detailien pertinentziatik eta gaiari lotutako analisiatik osatzeko doaia daukana. Barne gogoetak bertsoetara ekartzen trebatua eta tematua. Sentsibilitate linguistiko, sozial eta politikoetan sakondua eta eraberean ekoizpen artistikoa gizarteratzen duena. Bertsolari aparta izateaz gain, idazlea ere bazira. Kazetari gisa, bertso paper sortzaile gisa, narrazio autore gisa. Ilimani Boliviako izpiak eta izkiak argitaratu duzu 2006an argiarekin, eta 2019an susarekin denok ezagutzen dugun minan bestsellerra, Ibrahima Balderen bidaia izugarria kondatzen duena. Liburu horrek 2008an Zilajezko Euskadi saria lortu zuen, eta egun kolegio, liseo, gau eskola edo irakurle talde guziek klasikotzat daukate. Minan kronikak mundu osora edatu du bere itzala, itzulia izan delako hainbat hizkuntzatan, inglesera, gaztelaniara, alemanerara, katalanerara, italierara eta galizierara. Aita sainduak behin baino gehiagotan erreferentziazkotzat eman du. Zer solas igurik adezake bada artista kumplitu batek bertsolari adiskideek adierazi miresmen trinkua eta aita sainduak egin laudorio mundialen ondotik. Bizkitartian, ez hain urbildik, baina ez hain urrundik ere, prediko sume bat prestatu dauzut. Hitzarekin erakusten duzun maisutasunak gogorarazten daut Jon Sarasuak egana. Euskara fluxu bat dela, irrazionala, gure izaite guzia osoki zeharkatzen duena. Zuk fluxu hori duzu haskurri eta haren zerbitzurako ezagri dituzu zure talenduak. Euskara sortzen duzu eta Euskara bir sortzen ere bai. Bihotza eta adimena biak muineraino jotzen dituen mintzaira asmatzen duzu. Horretarako badut uste etengabe ari zirela Euskal aldaera adierazpide eta hitzak ikasten, nork errandu Koldo Mitxelenak eta Ibon Sarasolak baizik ez dutela orotariko hiztegia osoki irakurri. Eta ikasi ondotik bizi berritzen dituzu. Geldi-geldia elkarrizketan nere irudigatzen zaitut, orain arteko bertsolariekin ez ezik, beste poetekin ere bai. Hala nola, arzeren xoria beti desiragarri zaizula diozu, laster publikoki entzungai izanen den kantu batean. Hitza zabala duzu, bihotza bezain. Ezen elkarlana duzu hobesten, frangotan ko sortzaile izaten zira. Minan bi hautsetan sortutakoa da. Baitezpadakoa zaizu ere transmisioa. Ez bakarrik bertso teknikena, baina delako fluxu harena. Horregatik ikusiko zaitugu, minan antzerki bihurtzen, Timberleik, Vertenbeek, Anderlipus eta Arte Dramaren laguntzarekin. Horregatik etorriko zira, kolegiotako ikasle gazteengan irakurzaletasuna sustatzeko Euskal Kultur Erakundeak antolatuko duen ekitaldi batera. Amets, erranezake Euskarari eta herriari emana zirela eta betan jendetasunari. Biziarazi daukuzu Ibrahimaren hitzaren bidez, etxekoekilako maitasun oztopatua, basamortu deshumanizatua, migrazio behartuaren infernua, mundu mailako anaitasun eta aizpatasunaren beharra. Eskura eman daukuzu Ibrahimaren hizkuntza, kultura eta gaitasun anistasuna, kanpoko eta barneko aurre iritzi eta muga guztien gainetik. Singularean eta pluralean ehuntzen dituzu pozak eta minak pozak baino gehiago, maizago, poeta ameskorra izan arren, errealista eta zintzoa zirelako, egia argitzea hautatu duten eredugarri horietakoa. Ez da ohikoa bizitzaren erdira heldua ere ezten presunari omenaldia egitea. Zuri esker, ur berririk edanen dugula oraino zonbait hamarkadaz ez dut dudarik, eta zorionez, ur gura girelako Euskal oasietan. Wow.
Mille esker handi bat, Jean, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Parce que les trophées n'étaient pas encore arrivés. On en parle depuis longtemps, mais ça va arriver. Vers quelle Donc, heure ils arrivent 2 minutes. 2 minutes et après une petite réaction de Amets. 2 petites minutes? 2 minutes. Saran hastia, bai, badakit saran hastia badugula, baina nala ere. Mais Igon? quoique... Mais enfin, si je peux me permettre, mais... Non, mais sinon... Oui, non, à peu près, quoi. Non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, je plaisante. Oui, évidemment, dès que je suis revenu ici, je pensais évidemment à Michel Ituria et surtout Patrice Rouleau, avec qui on était avant son 2e accident. Et depuis, je n'étais pas revenu ici. Et oui, ça me fait très plaisir, très honoré, très surpris et honoré d'être... D'abord, je croyais que c'était, pour tout vous dire, je pensais que c'était un poisson d'avril. Bon, comme déjà je suis du signe du poisson, dessinateur, on est souvent du signe du poisson. Et donc, en fait, si vous voulez, moi, comme je dis toujours, les livres, c'est magnifique. Moi, ce que je regardais toujours, c'était plutôt la couverture. J'étais toujours attiré plutôt par l'illustration que par l'intérieur, parce que j'avais en fait la flemme de lire. Donc, c'est très sympa de m'inviter. Et puis, ça permet aussi de mettre... Parce qu'en fait, le livre et l'illustration, c'est quand même très, très proche. C'est très lié. Donc, voilà, vous réagissez... vous créez par les mots et moi par l'image. Moi, c'est des jeux de mots, des jeux d'images. C'est un petit peu tout ça, le mélange. Après, mon métier, si je ne peux parler que de ça, pour moi, c'est un peu un langage universel. C'est ça que j'aimais dans le dessin d'humour, c'est ce côté universel, savoir parler aux gens avec l'image, même surtout sans un mot, ce qu'il y a dans le dessin d'humour. Donc voilà, comme le poisson, pareil, le poisson, il bouge, il parle pas, on n'entend pas, mais il regarde, il a des gros yeux, il regarde. Peut-être que je suis ça. Et voilà, donc moi j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours vécu, été sensible à l'image. Après, ma spécialité, c'est la caricature, c'est les têtes des gens, toutes nos expressions, chacun a une expression différente. Moi, j'ai toujours été attiré par ça. Et puis ensuite, oui, alors là, vous avez pu voir un petit peu l'éventail de dessins, de sujets très variés qu'on peut faire dans une carrière de dessinateur. Ça peut aller du Roi Léon, ça peut aller au dessin de presse, au dessin de... Vous voyez, par exemple, les caricatures que vous avez vues là de Flamby, etc. En fait, c'était les caricatures qui étaient destinées à mettre sur des bouteilles de shampoing. Comme quoi, vous voyez, c'était avant les élections, pendant les présidentielles, et puis il y avait un vendeur de shampoing qui voulait des caricatures et vendre son shampoing avec les têtes des personnes qui concouraient. Donc voilà, donc c'est un métier assez varié et c'est ça qui permet de ne pas s'ennuyer, quoi. Voilà. Esku zartak, Jean Duvernientzat, eta ikusten duzue hemen sari edera ekarri duela Jean-Michelek. Hitz bat Amets. Bai, eskerrak, mi esker lehenik zuei denei, bai, sari emalei, hurbildu zaretenei, eta predikuaren gatik, biztan dena. Arritua nintzen, onkitua batzutan, ala ere erranezake laudoriorik ederrena atxeman dutala, oino bizitzaren erdire naizela arribatua. Beraz, hori ala baldin bada, eskertzen dauzut. Eta horrez gain eskertu bar dut edo nolazpait aipatu, nola ez gutienez, eta albaldin bada nahi nuke presentzia izan dezan, lehenik liburua ez baita nerea, liburua gurea da izaitekotan, eta lehen personan Ibrahimarena, beraz, ari zornatzaio, lan hontan, eta erran nezake niretzat ura ezagutzea izan dela eskola bat munduaren alde gogor eta bortitz
migrazioa den bide bortitz hori ezautzeko, eta hemen Saran bai gara, Sara Zoriaitzez muga herria ere, uste dut muga lerroak zeharkatzen dituen munduko edozein lekuetan migrazioaren fenomenoa izan dela beti eta badela oraino, eta liburu hau duela 5 urte atera baldin baginuen ere, egunero hartzen duela bizitza, izen eta gorputz desberdinekin, eta orduan behar dut biztan dena hori aipatu, salatu, eta uste dut kontzientzia hartzeko alegin bat izan da, niretzat ikasbide bat, eta agian eskola hori zabaldezake bere xumean liburuak, eta hasteko hori da gure motivazioa. Horrekin bat bai uste dut nahi nuke aitormen bat edo aipamen bat egin bederen idatzizko literaturaren inguruan gabiltza edo marrazkintzaren inguruan, baina badela ere beste literatura bat ahozkoa, eta ez naiz bakarrik bersogintzaz ari naiz Ibrahimak niri ahoz transmititu dit bere historioa, eta migranten bidetik, eta ez migranten bidetik bakarrik, baina demagun Afrikatik datozen hainbeste jende eta historioien atzean, bada literatura kultura oso bat maiz ez behar bezala konsideratua, eta uste dut behar duela aitormen bat eta prestigio bat, eta ni unkitua egon naiz Ibrahima entzunez eta Ibrahimaren launak eta ze altxorra duten, eta maiz ze gutxi ohartzen garen, eta ze deskonsiderazio, eta hor zinez bada literatura bat, arte bat eta magia bat, eta historia bat ahozko sorkuntzaren inguruan bizirik da ona, bakoitza beren hizkuntzetan. Eta azkenik, uste dut euskal irakurle guziek eman dioten errekonozimentuatik heltzen zaidala sari hau, izan dena bada biltzarra, eta eskertzen dut, baina uste dut euskarazko irakurlek ekarri gaituztela ona, eta batzutan gertatzen zaizkit irakurle batzuk adin desberdinetakoak, baina erran dezagun adin puska bat badutenak, edo bizitzaren erditik pixka pasatua direnak. Esaten diatena behar bada beren lehen irakurketetarik izan dela, eta lagundu diela bideak euskarara bide egiten. Lagundu diela liburuak euskarara bide egiten. Eta orduan hartzen dut keinu kritika laudorio hori, eta uste dut denok badugula beharra, bai hemen gaur garen leku honek gehi euskaldun askok, euskarara bide egiteko, eta liburuak emaiten baldin badu bide hortara, hori izango da niretzat saririk onena, eta uste dut kontzientzia horren lanketan segi dezagun aintzina. Mi esker. Ara, beraz, Jean Amets, Jean-Michel Garrat ezagutzen duzu edenek, eta ez dutukan paradarik ala ere aurkezteko Katisa Dolare, Euskal Kultur Erakundeko lehendakaria, idazlea, irakaslea eta beste. Eta mil esker partekaturik zuen ikus moldeak, eta uste dut oraindik ez hor gelditu behar duzuela, oraindik, beraz. Eta izanen da momentutxo bat, edo hemen nahi bali maduzue, hemen aintzin nuntan, aurreskoa emanen dantzatuko dauku xaratar batek, pentsatzen dut? Senpertar batek lagundurik musikan.